Na kabenta ke khubor baman kasni page bat subscribe ya u Antor News. Atusan. Ngamla ban klet. Ikong si miwan banji kenduk yang hantai po office. Hak jadi don lang ke jong ibak Merel Bon. Hak jadi don lang jong UMDC. Berkat bu tukat ni ki kenhun nong yalam. Kejiwan jong ki kelong ban ong hatung ya sengap uprestu nun ong ayu. Dengan kuat ban ong ya pi kitu ki perlok ki bawan hak tukas ni ku Malaysia jaru. Ngalakular ya pi bahaya kakam. Ke proses barokoi ngin pendet apa ubenai ubakat jong usnem arhajara pusat. Kenang bahu arhajara pusan kakam kat sedang. Dikala ulong kapurom galit sepi ki paibak maksud senong barok. Gitu ki perlok lese ki baslutuk bakla. Gitu ki perlok lese kuma ong ibak Merel Bon ki bak keren lai pujai lai kuskip. Kam lalei piteng ban keren. Ipdian skobha. Ya kajing keren jompi. Bat nginem sangat. Ban le ya kabadi. Kata kabang kuah ban pensyai hakmat jompi kilong kemi kilong pa kitun samla ini. San po pra
sibit endangi nilayam ni na kati kamadan sadon ni kiban ak drama kata kabla tikena bah inong bau teu selen wan di kata kabla tikena bah tambahna ia leding ngala arben gesni keren kata keren kam lele ai baka kam kan keren kam jam ban ya kekti ya kata kami ong ka tendering proses hapo kajelam jong si irut in finalize no hapo kan ya ka Christmas li tam kijingking kabamut sispa tam di project lemba jong ka PMJSY kan long kejing kerku ya kejela kejungi perokoi nang ta syusyu na ka state plan mentau snet om tuna ya ka 1000 sispa kelur kabungi ai sanction 1000 sispa kelur ka state plan 1000 sispa kelur ka PMJSY hato ya ken no pikir kibarit ngaduna abhai kejiken saus pa kelur ka CRIF ni ong ken no pimi kanu sispa lai poklur kata kabniong ka IDF ken mapimi kanu nangta syusyu ar hajar kelur tani kesulok nak World Bank total lantami kanu bat ladengilah ban pendet ya kani kejimbang pisajong hadin ar laisnen nang ningi yo i kejikela jong kami kala jong perkui menai madu Merelbon ni ong ba hapo ka Riboy district idon southly ki major district road kami ong ngan at sakaway kamday tangsal don san bat kata kadai ke western bypass kaban mi hangti hasumet bat kaniru maoy ko western bypass kaban penmentoy ya ka east Khasi Hills bat ya ka Riboy district kanya nangtay ngapo lat maureng bat kami hang niya po lat sumer kita kideki kam ki bangilek kiba ngangit skem ikun samla kilong kemi kilong kepa kinyo i ya kini ki development kiba kesorkar kawan kai ka pangakwa ban ong hangli kolok nadu kinong sensyarsno hadu kinong sensyar ya kesorkar bat kumju ru hier kam hapo bat kata kolong kinong sensyar halaying halasen kidon kibasmat bat lek peni bat khwaido asurok sasandur pelai media baniatu bakasurok kesniu lada kasurok kesniu kidon ki grup ki balai thema usi trailer gi ong ngilar per kasurok kidon ru ke balik kan kidon ru ke baya benye ke minister ke social media teh rei hapdeng jong kane ke lenti ai don kiri orang ba ki baong ka don ka benta yang ngaru na yaro yo MLA jong pi na nongpo ba Merelbon hapdeng gijin tenju ba gijin ki une jai bonsen ngai kendo ngong ba Merel sano pile ngalek kendo yo minister PWD deputy chief minister sasisin ngai kendo yo ba Merel ong sino pile yang ngan hak penting kena bang ani kendo yo siam mendakasni ka surat dan yo tumlong surat ngasarai pidai banai ka jing takti siraun ye ba Merel ila tristom roi yalate bat ka bakam bong san ngakwa manong hane galong
Om ni mangayaro imadu, mo baro ngil ong imadu. Manda kasni don arngut imadu gosong agaju gosuki. Ya isar preston, kawai kebangang asno tenat kalong. Sisin ba ilaong kani nginiale nomo. Yangi kibalong kinong mikmat kita ki politician ki baong ki ba ni seong. Kisnap ki politician te. Ki kena baik bangi tok. Sibit janmit lada pipai social media ki seong la jangge election MTC ki wan bu kanya mau nongren. Dehan rai ku mga ong ipingi don ha ka imlang salang kine baro kisaindur ya ka roi kapar ka jongi ubayaro utu ubatim utu uba ai jimut babha utu uba ai jimut pasne utu henry ha ka bakut ka jimbha ka job ngai ka jingero ya deputy chief minister jongi ipelai por banwan dalade bak ngasno sarong ru bakadon ka team ka baklan hapdeng ki arngut ki deputy chief minister baru chief minister Sri Konrad Sangma agabai de bet ki surok penroy hakish hain bet isnong maper hakane ke jela ke jongi nanong kwa ban kren keluar manom kren bun kim menem step nganga ong ba ya nongnya kali donga kampen herlik hendet ban poikloy anda ula penherang ong tek pensuki sama te long retang sengkai tengah suatu ba kajing yo pai ba sisya kadon nakado ba kasurok kamlong syu kasurok ka baha kayong nadu kepor banga kadang yong usnyu kamu nadu kepor banga kadang sebelah kadang kaju kasurok ngiri pere kaju kaju tengah kerman ba mentah sisim nak se kasurok kin sasina da katu ka machine mo kaban tanya karong ba sarul umdai ka basyo te ka kti ngam ken mau ke terminologi namar ngade doktor breu tengam nangar ka tim engineering mo te so sarong manong ba ka tim jongki engineer jongi ka don ang ne matakasni kane kamle ka jinpin be eno kane gade ka duty baka sorkar ka don baka de ka duty ka ba minister in charge ya kane ka department ukipya banong ka surok na nompo sa umden ka ban mi sadu sa bernihat en sasdang no menteri arpo sau benai dena kalian ngajonga ngaki dok kibriang ya kongsan hadu kata-kata naga benta jong ginong song senong jong kene gadong paketan Kariboy district kabi ke jongi ngidon ko masau teli ki major district road kanong po umden sanapur ka de way ni kita ban ngisautu biang bakine baro kisurok kibadonkam kabakan thup ya kene kanong po umdan sanapur road ya kabagilambu ya mau nongrim managasni ban sedang no ya kakam shen hopunai Januari kabakan thup ru ya ka surok na umling seputar kema kabapanyeso ya ka western riboy so kawai gede ka umsning jagi road kabaya langba ka mauhati Sonidan banmi sepo umtrai umsiang bersagawai gede ketika lat umsau banlek banmi sepo mau maram ya deputy chief minister badan borom jongi hagawai bat kini gisurok ki bat hamdan kam so banai kublei kerpang ya gejing simkhia ga jongi ya gejing i jengai ga jongi kumno ban penio sanction lani gijing penmang pisa ki babiang naga benta jong gini ki surok kubli sibun sa ya gijing simkhia ga jong phi naga benta kini ki surok ban ngisuthu ba kini ki southly ki major district road hapo riboy kilayo ya gijing penmang pisa hapo ka tenir ga jong phi hapo gijing long leader ga jong phi hapo gijing yalam ga jong phi bat ngamar cedru bonong bagi kiwi ki state road ki surok senong ki bapan yaso na gawi ki senong sa gawi ki senong ru idang yo kaju ko jengker ku na phi hagi por ki banwan ban pentikna begitu ki senong ki bampan yo yang surok ko biang bakin yo
mendak kesengi habangidan hagani kejaga kapenken mau yang ngaru habangi paidin ya ki dinjan lane ya ki mati ki baga sarkar kalale dang hagajing penmang pisa jogan yang kesenem arhajar arpusa ke budget kepala dia penmang lembaga sarkar jelah apa kejing elam kejong menteri rangba Sri Konrad Kesangma Deputy Chief Minister gijongi hagaba kejing penmang pisa naga benta ban penbahaya ki surok apa kejela kejongi baru kowe kaba omduna ka arhajar sispa laipo pelur tengkang ban penti kena bagi surok beper hapo jong kidong bat kisnong jong kadong kathan gijongi kinio ya gijing penmang pisa bat gilong kibat donbok hadin kijing yai up kibalakat tu kat nesnem kum baginong keren sakmat kila keren kamlong ka busuk ya ka sorkar ban ai kijing penmang pisa sisin ai balarangin persyang ban khen ya kijing penmang pisa ya ka nega surok nanongpo sa umden lembaga state plan ban na umden syadu sa sanapur sa porong hona bernihat seti lembaga PMGSY kelajan kuat saya sispa kelur borar la dangin kailang iki kamde ke besuk na kebenta ke sorkar ban penmang pisan magijing don kam ki bobun ki surok ki besniu ki bolong kumne kamde da kanongpo umden ke surok ke besniu ba dau hoi la keren mener village for southwest Khas Hill village for east Giant Hills village for Garo Hills kidang don sipun ki surok ki besniu ban katong jang sorkar kalong ban penbahai kini ki surok bat kini ke program ke baginong de kesngir ke ka wei ni ki sinjam ki ban penti kena bakini ki surok ki benang don kam ban penmaha lala ban penbahai ki namar kata habang apet ya kini kijing penmang ngaken mau hagapor mensua permadang sedang ya kini ke surok lembaga NEC ladangam beklah ki senem kat kendai spa kendai po penriu na kenai kupra kumtai gitu kisnem kiba layo lembaga funding da North Eastern Council ke Singgelin na nongpo sidu Senapur kejing penmang pisa kalong gabarit bat hagajing long Emily kejonga hagini ki nriu snem siteng igi balale hagabali bat ke project kuwede bat kilenti kisengkin kadai kasin ka banang konge kebeginang yo sanction ka bahe kat ne bala jan mi klur ban pe ke zero boleh sebut boleh sebut kilabun inot nomor baladi lagi bau klur isa yo sanction surok bala mendai lai klur sau klur ban kuta kan kani kanungpo umden ke bala kot caka sau pu kundai klur san pulai lak nyong po wajar bat sang spa ka ngan la cheju bitman gani cicai mah de cicai boleh sebut sa ya gajing sebut mensim gajung pi ya gajing la gajung pi gajing